Kanye we me do be na me se me back ben ke pe apalaji. Egbe nu me di be mi akpo ya yen be ne elemoji vala jagbagba ne na subscribe. Ne na me pla me we me yo le dowo le ma plepete ma woni yira me no wa do no te pe na me. No banto me di mi akpo egbe pen keke ya me ya yen be tanya glove vide kami akpo le kinyo po pe leta yo nlo kododa yimi apasi kan wo me. Agwa menye be vide kami akpo hemi kpo leta do mi afasi medele kemi awe no gbanto me di be ma ponucho le leta hu enye be kini o po be no fia mi ale mi ado evugbe mi anro evugbe vo no mega fia mi ale mi azami ape susu ta mi ape susu ale mi azami ape susu ya me di be mi akpo aha ejebe na jo pe susu zaza hade CSF tobe na elagbe ya me ya o melo pe susu zan ore wo nti la de ya pefu body no bebre se uti ase na won use wa dwun a body no bebre ya CSF to les agents common sense clear logic ebe no fia me be minya gbale henre minya yevu gbedodo na mi mega zamia pe susu aleke na za o pe susu anye ba bia me ni makodo won kuma une won to na po bena me de china obe mafia wonu vonyi mafia wale na za ofe susu de kama na de le gbegbe na we apa velia anye be alonu velia yi me di ma ga kasin anye be mi ale nkude mi ape kesi no nu ebe no fia me be hiya to we wa ide chipo ple susu be mi ade susu da le hehe ya me pe nu fifi la me di be na ko pe susu ko va he ya me nu me do gbe de va yi be me hia be na wura o pe nu nwi o de jipo o no fi no me hia o me ga wura o pe nu o de jipo o gla o de anyigba ya ji jipo me hina suku fe o jipo me hina light fe o jipo de o me fle na udo na o jipo de o me hina bilo akpe ya me ya o hinele me ga no hia me apa velia ya nu velia me di be ma gba to be wo fe susu ple susu be you will learn how to reason velia me ga jira o pe nu de jipo love the resources on your land ya me di be nanya hadebe later e me le gbogbo be later yo nron ko doda Congo tode Africa pete leta de kai yo vonu de kai le osi yata o to nva inu ayin o ma Africa de o fa paji e o ho Ghana na wo na ho Togo na ho Benin na ho Cote d'Ivoire enya so ila sin me di ma grema yo vo de nu de kai le osi ame bo de mi di be mi awo de ka e vedu ko me ga le glo be mi mele de ka wo ele nu ble le mi an ye mele de ka wo wa po ata mo le ba bia be WhatsApp group de la sinya ao contact de le neme afonu ao ye me pa wo group ha de o bo me ye group de anabe mi awo de ka bo mi akọ eto afima pe susube mi ati wan no kame ne mi apale mi ati wo tutudo ne mi ape de ka wo ne mi o che mi ati wan ba ma yogo de gbe de kare anya se anya po hadebe agbemenu le sika diamond penu ziore miawo si ole bo miawo nye fukpelawe yata mebe mega jana de kede jipo enu etolia yimaga kasiun yileve fede na anya be obe mi ko mi asiko fie mi atogbewe ebe no de mi ape susu oda mi ape subo yo mi le mi ape tradition de ebe no de mi ape susu oda no vi no anyo na mbe na no Zion TV kpo den na sro nu vide ga ime mi le para nu fifilare ne nu para de ya ba ina kidney problem we nkulo vo na nkutikere ya ba igble nu bubu le nwe vo yi me mi le natural dure e ma mele o e mi le mi a de ko nu zade mi me va isu bona etron ao me de mi su bona tron etron bon isu bona mi ne mi hie de ya mi va izane
mi me va ino na gbo nke consider gbanto brother gbanto meme da gbanto first Sunday in the moon mi aba no ga jone de mi me no ga jone o go back to your culture mi na mi tro ide mi afe culture me afi mi ati wa pon go gbe de la gbe ya me yo vo ga le mi afe culture le beni ofi yo vo ofi le koyene ofi sculpture we yo vo ofi tron we ofi legba we ofi ga we ofi mi nuka ofi nu ma ko ba wa me yo ko bibla ko ba na mi ame yo ko Quran ko ba na mi eya me di be ma bia we me be du ko mi ape de ka wo ple ngo gbe dede ebe no de mi ape susuda move them from their tradition mi na mi tro ide mi ape tradition apede mi ana ngo gbe dede mi me gale bloqué afupa me buna le ga me le mi ape tradition me amo me dona pa mo so le mi ape tradition me when you are done egbe ma me di be na sema na mi ga chole fuma na mi de the next level de anya be our soul caretakers our ejebe na dia pamada if not you instead of you to pray yourself as a Christian na ba no wo pastor bia be ne dogbeda na we na ba no amikokwe ofle na ba no rosary ofle aba no lekoyo ne Jesus Christopher cross ofle ya wa wo yakọ le gapo no fi no na ba no Christopher plastic mafle akoda de home ya wa wo yakọ le gapo ano nu ewo ri ajo ano ega wuri ojo yo me ponya tana do krio eje be mi tasi ya CSF gale gbogbo no me za ofe suso de body no bebre enja obini egalesi evabu business o le Dubai obofo egalesi ebuyo le zaza efa particular mail account me now yani gavale gajone be maune ele gajona obofo alo obini nple susube alo dankan William pe etowe da hewoju me pe towe ele gajone pe susube nuka be maune vumona we ahachwe nyate fe de kai mi blona e ya mele nana nya ahachwe menye gaina na soli me ya na ma wa bujipo nu na wo awo me gleva ibe anyo na be maune tujipo hadebe de wana mi akpo gagba ya mi adede ane menye mi awa ba ipe fude ya fi mi akode cover ne kinyopo be fia obe gbe si agbe na va ogbode no na etewe no na egbowe ne na kono agbedu fia o sigbe ya o brandy o polish ya cover mi apa agbe fe nkeke ya me ya ne le solimi home ne le gajo consider deal do fia dagbe ya me le ba bia na we de me dibere wo susu me na vu ne na strategize nu susu yi ma glo egbe be video short video ya comedy ma wa anya be ne be ya trode vi ya trone ne trozi de kade wa bebe enwure abebe tanele solme fifula de begin to program your brain start je comme fifula hadenu sianu de susume ya ochona nu sianu la gbe ya me de susume ya ochona yeah mi me va mo di mi ava kro we mi ava blenu we awo mi me va mo ni de mi ava wolasi le moji o awo mi va mo di plenya tefe ta mi ano nya tefe mi ano gbe do plenya tefe dagbe ya me bia na me sia me dagbe ya me di ba me sia me ne po ne me va mo ji de dagbe ya me di ba me sia me ne po nye ma fo nu subo egbere enya so la si nye me di be ma kasi profit vide nu ka mi ati wan soro mi apo le kilio popela ta i ka mi afasi me de ya me di be ma ko dade nku me so yi me te un lema ma ko expert ava benefit and importance of Kinyo post letter nuka wati wana mi vide kami ati wan pole me no me pa han letter o de me ko dade nyi o link oji
video me vai kpo ne na ko ne na hren ne egbede si ade me ne le hren ne de na ti wa kpo ahren na ti wa translate ekema na kpo ngo gbede de le wa pe me mawo so gbolisa mawo kitikata mawo da wonto ame ina chijana de ame nwe kla me von fa gbleji ame ina chijana de alo ndo vuna da me nwe kla me von fe nuku oji de eya yomile be mawo so gbolisa. That is positive and negative energy. Wawe na light vana home. Wawe na be wo funde le do. Me bia dagbe na le. Egbe fen keke ame. Be mi ape susu me de ne vu. Me mi akpongo gbedede. No vila no we mi anoka me.